msalabani, niokolewe wastahili Bwana, nakupenda Bwana, Yesu wangu, nakupenda Bwana, ulikufa msalabani, niokolewe nakupenda Bwana. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana, Mungu wa miungu na Mungu wa pekee. Ukuu wote ni wako, uweza ni wako, mamlaka ni yako, na wala hatuna mwingine kama wewe. Asante kwa nafasi ingine kama hii ya kulipokea neno lako. Naomba ukanene nasi, ukatutembelee, ukatunguze, ukafikie moyo wa kila moja, na utukufu wote ukakuendee. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen, amen. Inaudhocha sitwani ya Yesu Kristo ikana tukakwatania ndeto ya Ngai wachumwa huu ne wachumwa wa muthia ciana citu ichambio cioka sukulu-ini na probably ala masomea boarding amwe macioka afternoon. Twenda ithiwa na mwanya wa kuvoya ciana icioka sukulu, na pia tuithiwa na mwanya wa kuvoya candidates wale wako form 4 na pia wale wako grade 9 na grade 6. Nataka niseme kwa wasasi mulio na candidate, ni asio kwa siala mwina siana sietele mutiale ithi waina vinya Yehova Ngai no kutongo isia siana situ no kuthiu mekanesa utayo ni wasitwa yake mwana usu waku ndethi ubaluka sitwa ni ya Yesu nino tumane kana Ngai ulawika asiama ivi tukite kiswanio cha Mungu no mani wothe na Ngai ulaukite alama mwikwata cia kimbithini no kwika mwana waku nesa ikia onethwa kuma form 2 form 3 form 4 undu wambata class performance yake na ishokete na itina kuoko kwa Yehova nikuthi utungisha na mumaitha nuko sindwa sitwani ya Yesu. Nienda tuambe usoma misoa mivuthu ivuku ni ya Sumbe wa Keli. Pole wasia wako umite muno ni tabana cia kundu kwika mwingi wa imu kwita wa mwingi na kukundu kwita wa chulungwa ikilia saa cia vikundi ungama stima ciuvo ambuka kupe mwingi wonze na generator cionze ile ya kwa kana na kwithia option ila tuinayo niyo thacia miyo tutwae kanisani tukeke revivals na kwa nekia manga tutapasuite busokoni dietekela na mwino tunengi ukilio munene kou pole
ulilikane kumia sio twaisio bona mbe na ulilikana akalatia kilungu cha dhanzatu wa musuwa dhanzatu basi amumanye uya kuatania siendu siake sio onde nzio na mumanyisha kuhuru dukolwe ninye Pastor Ben dukolwe ninye waasa bitikilia ngukuwa sehemu ninywe mayani kana umusu ngwete ya uvo kwa Kikamba tiko idhi ya ninya mutabani ola musu wa Kikamba inaketio lazimithio ni mwiyai ni kekilo kwenda na ningutunga muvea kwanga inundu wa impact ila kilungu kikithitwe nayo ngoni shandu mathayu ni mandu na mishini ya andu. Asumbi wa Keli kilungu cha dhanthatu kwambia musawa wa nana kufika wa 203 lakini soma musawa wa nana ngukila nithiwe 15 na indi musumbi wa Asilia ni wakwatiti kauna Israeli na aswa ni anathukumi make achasya mwako wakwa wa maema ukethi wa bana na ula mundu wa Ngai na ula mundu wa Ngai atumana kwa musumbi wa Israeli akimwia esubie tukabitile bandu bana nundu Asilia ni matheetebo musoe 14 kondu wau atuma mbalasi na makasya na nguthu nene kuo na mooka utuku na mathiululuka ndua na ila muthukumi wa mundu wa Ngai wokilile kioko tene na umala sisya nguthu yina mbalasi na makasya yathiululukite ndua na muthukumi wake amwia hiya bwana wakwa tukeeka hata na asungia ndukakie nundu ala mepamwe na itu ni yaingi kuyala mena hasu na Elisa avoya na asya Yehova ningu kuvoya salu cha medho make one na Yehova asalu cha medho ma mwana keusu naona na sisya kima chusuite balasi na makasya mamwaki mathiululukite Elisa na ila matheiye balawi Elisa amuvoya Yehova na asya ningu kuvoya kuna andu hana mbindu na ama kuna na mbindu kuyanana na ndeto ya Elisa na Elisa amea inoti nzia ona inoti ndua bikilai nanga mubicha palabe mundu ula mumanda na matongo esya mabika Samalia na kwethe wayila malikile Samalia Elisa asya Yehova salu cha medho ma andu hamone na Yehova asalu cha medho mo na moona na sisya mai Samalia kati na musumbi wa Israeli amwia Elisa ila wamonie asa wakwa ningu makuna na asungia tukama kune nukwenda kukuna ala wataba na ubyo waku na utawaku iyaliu na manzi bewo nikanama ye na manywe na kushoka kwa Bwana wo na ashe ubyaliu mwingi kondu wo na ila maamini kuya na kunywa amae kamathi na mathi kwa Bwana wo na nguthu cia Asilia itiauka ingi ndi ya Israeli mwiyai ni athime kusoma ndeto yake endwa na andu mangai ala twendetwo muno ni mwiyai mwini wa wathi ainia asya ni twendetwe ni Yesu muno
wendo wake nduthimika tuingwa munanae ungitamwia Yesu nini isi tuitamu ya keli na tusongete na mbee. Ciana ciendete obingwa skulu maendete term 3 na term 3 ithia wangume muno nundu no mwei umwe na some few weeks na ciana ichuka nikana ala meilasi cia mitiani nikanola win grade 6 eke mutiani aende junior secondary nola win grade 9 eke mutiani aende senior secondary nola win form 4 eke mutiani nikana aende university kana aende masomo maulangu na mabinda maingi ilandu mabika kiwango ni kwithia wana makau methia wamebithite ukethia pe mundu kumenete na enda ukukuna kwishila bala be mwana waku nditabania uboulo kwenda nitabanie tabania uboula na ilo ni utabani na utumanu ni muthuku undu mundu ena beba wo utumanu ona wia ona pumanyowo takwiki wa wia mundu ena beba wo utumanu ila itawa kwa kisungu ignorance akilasha atabwa mbangela imbe achasha mutabani osu enda usikea andu bayithi na waasa utakaete we masoki na nduina nzao nukamanya kila na utabasya ni chao amaitha alamokilila mundu wakilia amaitha pinya melekela shakawo kula kuishiana siaku wakilia amaitha pinya melekela shakawo kula kuikibeti wakilia amaitha pinya melekela shakawo kula kuimutumia mwaki amaitha pinya no melekeli kaukula kuindo nundu mundu akwatia kauna kundaeka aemwa ni ukwika undu ukwenda. Amen. Aemwa ni ukwika undu ukwenda ukwika amanda okindu chaku akwikie asara nikana withie no wa ukuna na mabinda makwika mitiani methia wa mambanga oyuni ungeme bandi utabiobo bea shei weekendi matwaye shana kwa ndo awe ikayitwe na mwema ite watu lamu nangi mathi makwite resort silibisia shana imwe nikana mundu mwe aende akarabati ose kila mwana waku ose kiliko cha mwana waku kinewe kanaka ulawadhi kwake hanundu beba satani with their beba manipulation with their beba wakwaliula sindu shandu mabinda maingi akilisho nitukoma ukethia tuivo lakini nitukomete to wakibeba tabia mundu amuka sietwane ya Yesu. Hallelujah. Let me put it in English. There is a very thin line between being spiritually sensitive and being fearful. Yani kwithia wi muikibeba na kwithia wina wia pethia wana very thin line. Yani withia itotembelete kaulini nota mundu wina muthinzio wa wathani nongi wina muthinzio wa kwausha. And diviner and a prophet, there is a very thin line between them, because you can go to a diviner and a diviner tells you the truth. You go to a prophet and a prophet tells you the truth. Now the difference is the source of their information. One is drawing from the devil, another one is drawing from Jesus Christ. One is drawing from the Holy Spirit, another one is drawing from the spirit of devil. But they all have an access into the realms of the spirit. All say mabikia usumbi wabeba nandu manga ita kanisa ethia tuikambatia kithaido na tuambatio manyi wangai ubituke balandu mandunia uthaithi wo ubikite kutabania kwitu kukethia wata kukuna kelele. Hallelujah.
itakaitwa ikuna kelele. Uthaithi witu ethia kutaya Ngai kwitu kuitheesha presence ya Ngai katikati witu, na ethia unene wa Ngai tu manifesti aume twelekethia andu makwiwi wati ukethia watapasa umatabyobo na mabikia maundu alame maithi kwa mundu mwe undu kwa mundu mwe kwina resort ona kutwika ciuma kwa Satani na kuo kwa andu mangai kukitite kuma toka kwa kithembe ukithia baye kindu kibo no mupaka twambatie uthaithi. Ninena na muthukumi umwe wa Ngai na andavya kindu kivinya muno na nekala ni swanite na ambia kwa miaka ashaitwe mundu wako na kilumi na eki mwana atwa wa kilumini ekana nguila muthauka ayo kukuna kuna kakoma kana kamukanda na ambia mathaitha ukona sura ya mundu yaliuka na ambia mathaitha na level itatu kuma saa 3 kufika saa 6 mathaitha Ngai cia nthino aumae angwana andu ala momakwie kuma saa 3 cio tuku mpaka saa 6 wethia wa uthaithi wa kuthaitha Ngai cia mbai kuma saa 6 kufika saa 9 wethia wa uthaithi wa Ngai cia yayaya na kuma saa 9 kufika saa 12 wethia wa uthaithi wa Ngai cia kiwuni. No kasisho na ba Kenya itasitu cia kau cia KDF sithia wa itaitatu bethi ya wanajeshi ya nchi kavu itasia ndhinyumu, bethi ya wanajeshi inaitwa wanahewa itasia Kiseveni na jeshi la maji Kenya Army, Kenya Air Force and Kenya Navy. Yani withia onatukebu apuania na makawala tukita amwe tukita makau sensitive ninena kindu kisensitive muno andu amwe kila kimaisha withia matunga wetina ni ngaisha muthango ngaisha nthino ukithia ciukita progress ya kwenu undu pe covenant pe mawibito pe ngwatanio shekiwe na nishia andu kusonga na mbe withia pe ngaila ciukita muci wenu kana bai mundu waile progress no kethiano mundu abikia kisomo where it matters most aitilwa tanyeki abika university ailikandawani shaulevya kamwili tukalika university kaitwika kanyako kamwana kabika form 2 kaili kabangine kaili kandawani kaili kokini na withia imuboyete lakini wishi ona undi na mumaitha no mubaka welewe windi na mumaitha muthemba mwao na baibo ba umilokewa mundu achasha pe mundu anuma kitu makie mambu milila ndotoni pe usuwe wako akie umbu milila ndotoni pe umae wako wakie umbu milila ndotoni yani withia ukitakau na paiki ndu kithuku toke the andwisi wikunaba Paulo asha kauni wake wende kasha ngumi yake akakuna nzeve lakini kanisa tubikite bandu kethia ngumi shonde anasame kuna nzeve etu asame kuna nzeve Paulo asha au kitana lelo au kitana lengo ni withia esi endilu na mumaitha wiba na kubikila shai tuketi kiloma na Ngai no mana tukitana chao no tuka ukitiazia na situ na ivonoka iti asiana sia Sunday school hicho ketumino kakula kwa sino kakula kwa isiana sienu benga isha ya Yesu nila tuita ulimwenguni wa kibeba amen bala
maundu onthe mamwiwa ngalikoni ongai bala ushindi wo sawa ono usumbi ni wa Satani bala ushindi wo sawa ngai ila Paulo akinena washa kukilania bina kwitu endwa tikwa mwina ndakame. That should be Ephesians chapter 36 from verse 11. Aisha asiavaeni sila. Paulo aishi kukilania bina kwitu. Jesus, I feel Jesus in this place. Naisi Mungu katika ibada hii. Kukila niapinya kwitu tikwa mwina ndakame. Indi tukila nasiapinya na mwokumu na mosumbi na ngaisha kivinduki. Haleluya. Na anasema wakuu wangisha ili na tukila nasiapinya na mosumbi meyayayane. Lakini ila tuokie twasoma Biblia twasha ila Yesu akwiye mukelanioni wauni ba maitha makelelio bina. Yesu atunengie uwezo wa kutumia sietu yake na vinya wake kukilia mu maitha. Kwa kangu some musowoso hapana ndi namba ulo ibala tusomi pai namba ula Efeso kilungu cha 3 musoe 12 nenda andumanga yala mumbene bana laonde mutwatie online mwithukisheki nundu kukilania vinya kwitu ti kukilania na mwina ndakame. Indi ni kukilania na monene na mokumu na alama sumbikite kivindu niki na ngudhu shama pepa maudhuku etuni. Yani Paulo easha baadhi ya shindu ila tukila na siapinya na shokimwe ni ngudhu ya mapepa mapuku vayayayano. Na baikindu Satani ukitamunota progress na ulondu kana kaku kata yumisha school fee kata dhoea uniform kata ika anything niwokeka juu ona maunduni mabeba mushai no uwe responsible kwa mwana akwa no inye responsible kwa etu makwa no inye responsible kubikia ila mekoma withi no meyukitie mwana waku abaluka mutiani nundu wa kausha kipeva mushaini we responsible abita mutiani no akilia kausha beba binya ni responsibility ya mushai mwana wakua binyiwani moonda keke mitiani withi ya mushaini we wabaluka mboyani ila wakilia binya withi ya mushaini wakilia binya kwa ala tuititwa ni yoba akatunenga shana umanye mwana waku kana shana isu shimoko ni maku kubikela makakoma naona makoma mawithayo wina manjukumu maunena ukilio kula kuishana shaku maunena thayo neto yangaia nena sha na musumbi wa asilia akwatia kaunana Mesilaeli otolondu kwatia weka umushini wako otolondu mutu wako tonyo kwatia kaunaku otolondu anamwenu matonyo kwatia kaunaku otolondu etu wa mwenu matonyo kwatia kau awa mwendia awasa maimena mushi wako na maikwatia kauna shana shako na maikwatia kaunako nela makwati sika Biblia asha musumbi wa Syria asha maema makwa ni endodhi umamba panana pana nundu ena pinya nundu nukuiwa nukilite musumbi wa Samaria pinya ena
itashina pinya kuthonoka musumbi wa Samaria ula wikuoko ni kwa Ngai yanota kwasha mundu wa dunia mundu wa nthi ayibita kupindithia mundu wa Ngai ayibita kupindithia muthukumi wa Ngai we waono kasisho kethia ni Satani mwene nengi masama kwina mwi crusade andu maina makaina makengola na kuweta tu wadi usua thela Bishop Lazarus yaungamite batu tabiobo au mino wetu ndatika itatu shitima siuthi sionthe tauninima na generator ile sionthe ile akwakana wambe na wakeni ingwe motabani akini haondulio tabania tutonyone Satani mwanya inambidi yetwenge njikau wakuwa aoi tuna akili yetu tinite stima ziazioka na ina aziokobeni na tabania wakana amina atwa makundi ya kila manenda wishi baikindu kimuyo takwidhi ya wishi at the moment windil na chau wishi amaitha mewa moyo muno ethia nandu mekukita wia wangai na andu metumiwa ni Satani na uimasium ethia ni ahoi ethia na thaithima Satani imomo mwangaisha na kukwambi yokania Satani ina ukania ambo ndilu mwana mwaita musyoka musili wa musyoka iwa baya ukasi ambiye pasa zoka ya likake kuni ndi umawa ukuna kiku icho wambo kuna uwa nikana ulocate nzoka ambia ni kuisokili oyikangu uthu chaumie nzoka yakakuuma kwa uambiye ethia kwanza kitie kimangulu ambiye nzoka na kuya mwingita wa nyamu ambiye nyamu yalika kimanguluni ndumasha wamwawashe kimangulu uwa nyamu ukuna kimangulu wa chuba suka ubikiela nzoka uimeoa na ukauni wabeba no mubaka ukamanya kimangulu kathi ya mundu umwe manya kimangulu kila kilikitu Satani kila kiukuya ukakuna kimangulu wambe opaswa kimangulu nikana nzoka withi ndibandu hipitha na yoba Ngai ausuyetei nela mabangi umandiko mashabai mundu wa Ngai na mundu wa Ngai atumana kula kwi musumbi wa Samaria amwandu kesile banana bana nundu wa maitha imakobetie na mayathiko nela musumbi wetelie musumbi wa asili ya metela musumbi wa Israeli maumona ae mobitila kasilaka busomea ka mutungu primary beki beti kimwe cha ichoi kasila kala tuesila twendete skulu we mabindamo wendete skulu tene wenda wakithia kiusola mustali iti offense ba makongeni na cha sola mustali au krosilelo na cha ikana kasoma skulu hizo kibeti chutonyo kithia saa 11 saa 12 kikuko mwano kiso la line ya chau kinenete shindu baka otonyesha makongeni na ukwithia hivi tuiona atondo twakitoa kupita tuendete lakini wana takutaka chataka usi mundu watewa usi mundu watewa na etewe kamwana kama kaendete skulu na kaendete skulu kethia ikoti ibalukiti wabandu nziani kasilatu ututheke na kamwana laka akilie koti ukasembete ka paralyze yani ko kaendete skulu ko kakile koti kayathi kinya ondu ikekalati teka asome ka paralyze kaumetwa muingi andu ma muingi naomba kama muingi be kuondu andu manga yala mama sakuna makweni ndethe chimbo ya nundu wa muingi no muingi no kola mwana umie mwambasa adiko yanguni haya manye kila cha atumie kibeti chake bilola kimutia thinane na kabula kake kayo kamwe ko yanguni
bandu bakaimoboyanisha andu ni kuumia na kamwana ka paralyze na katwa hospitali na shema na kesha umwe hospitali na meso kwa kumo mwingi makaete na hii Nairobi maete twaboya kamwana na muye yakabosia na kamina primary na kathi secondary kabita na kathi university kabita na ikatwanu umundi kena wia musio na tie kaithu kuma na KRA. Haleluya. Lakini kaula tuokitie waikao excess kwa masomo ima ukitawa ona kuthonoka undu amaitha mo kitawa tangio ima ukitawa kuthonoka na ndo ingi maya manya essence ya utangio na Elisha ila watumanie aishe tabia musumbinda kadhibo nela wa emiothi ula mumaitha akulia ula wikatikati waitu kwete kutubu nania nundu amaitha matea imendo kwatia na mae mo kwatia imendo manya kitumi hindi mwitu anganiai itunanangie kisomo abitie moko hata abitie mitiane hata osie B+ hata osie C+ hata tunamunengete D- na abita muno ose D osangie B hata ukidhima kwendo manya kabitangi hata mwitu anganiai mwana anganiai aende na masomo abikangie form 4 hata atuabangite aitabe form 2 mwana angalie to mutumie beba wongi nikana oawe atuike kingei akole masomo kuendi hata tuina kitumi tandu mangai kuikala maoni maito na kuisubani asiana situ ikondo wa future yo na kuboea asiana onakana kena miaka 5 kanona miaka 10 ukede hata mushai nuboya mutuano wa mwana waku ukaboya kutoa kwa etu maku ukama ukitia makawala membe nundu future ndipo batemu ndu umiukitia nela musumbe wa Syria wakulilie hewe Silaeli be muthukumi wangai ulanga yubuanisha maundu wanandeto ilone na wi ukomoni kwaku wape muthukumi wangai wimatu mabeba ukilia kwa reti ya semu ya Yesu nenga matu mabeba ngewa kila amaida mambangi yake mbidhini ashamu ya Yesu nenga siana shakwa matu mabeba ikewa kila amaida mabangi yake mbidhini ashamu ya Yesu nenga musi wako matu mabeba mako iwa kila maitha mabanga akimbidini ashamu ya Yesu nienda matuma beba ngewu ya mipango ya maitha shitwani ya Yesu mkunange muyaini. Haleluya. Endwa utangiyo tio kwasya ni muya Yesu hata wehimeni nye ni mutangiye muya inunzubite na nini endete tu ni kwa muikio ti kwa siuku ikuoka utangiyo ni binya wangai. Salvation is a manifestation of the power of God. Witikili ni binya wangai. Witikili ti kubatishwa na kudhika nisani. Witikili ni kumanifesti binya wangai ndi ibukite ondu ibukite ukedi amaitha monga mamasha paibandu mwana wa kukadhi na kukunga moyasha mwana wakwa oneka university wika degree ya mbeba Kenya masters ukadhi kwike America masters ukeke ya Europe onandu ikia degree mweba shondoka ikwike ya muingo. What are you talking about? Makanyo maitu mena mamlaka natadhu kumimanga pastors. Take this serious. Involve yourself in the education of sons and daughters in your church. That is our future. That is our investment. Wale wana wachanga tuko na wao, wakifanikiwa unduma sitafanikiwa, wakikwama future ya unduma yako haipo. Niko na wana nililea wakiwa nothing na nikalea nikiombea, wakienda mitiani na waombea, and a number of them are working.
And those are the people who are financing this ministry more than those of us who are here every Sunday. Hata wengine wako nje ya nchi, lakini huyo mtu nikimwambia nataka 50,000, ataniambia ndadi, at the moment niko na 20 ama niko na 30 ama nitakutumia 40, na anatuma tu. Andwala nkaiweta emoko ni maitu tachunganji aeta etueye ni kanana mo uni maka finance we ya wangai. Lakini beundu tutonye kuindi shanti na kisomo cha asiana na siana isu sio kitwa kibeba ya tuika mekeduka ya andu kwithia ni mangulu kuthi kingata cha mundu ayabi ya kuyi ya andu ba ukethia wakomana na kiondu ndwendo nena nake wenda unga mabasa. Elisha mwathani wangai ei ni vovu na mugo wa musumbi, ei ni vovu na osio wandi nela watabiwe asha tuithi kukwata usu uetashi mbithi situ tumuwai. Na Biblia asha atuma ita na mathi utuku mathi ya Samaria na maima vika kwa Elisha na mava manya. Amen. Na mathi uka indwa yonde wethi ya bala Elisha wi aume mena sila mobe tiekobia. A Biblia siya kiokotene mudhukumi wa Elisha muka kiokotene adhukumi mangai mamuka kiokotene muka kiokotene ajumala ethi ya mathiukitwe niita hashai mwana wakwa nitwathela amukulia ni chao hamu ya ita sia Siria nituthiukite athe Siria andiko mazundikeze wisi utabani obo wisi utabani obo with our sensitive they and we mekalande medukisi obo na withi atigwa makwenda idukisi menda umanza mistake na okaindo kanini ta mistake Siria no hashe na atabani obo obungu nundwe ausuyo ithe satani na ndeu nduwanga iwe ndini wake ko dutonye kalu yani umandyo mabityo ongino kusisha kulia ndatabani hata kwete kitamba cha white wenda ngwa thank you kwani konithi yawe thembo kwenda ngwa thank you. Tusisumbuane nani ndiyo ndete kiloko na kisio ni kwatecho no wongo eto nyala na ukukwete kwatia kwani lazima tumie kitambacho mwona ama bazi tatu foko dhari munoinyu masha mtu ya mbodi umua yani mebitia muthukumi wangai ula withito ibingwa andu mandu wa metho ula ungamite mwanyani akaikikisha kana miteo ila yekiwa musumbi ndi mukwatia miteo ila yekiwa Israeli ndi mikwatia miteo ila yekiwa amwitu kanisani mayikwatia miteo ila yekiwa ase kanisa ndi makwatia miteo ila yekiwa shameli kweka mitiani makwatia makulia ulote gwa mitego ya itono mewape muthukumi wankai para kasanta mewape wiwa ona kilone na winyumbani yaku kitandani mamba kananazu machi wetu ndili nake itina mudhuku miona na telema Elisha onanda muka kitandani amwiye mwana wakwa ala mengaliko ya itu ni ya ingi
kuthonoka ala mengaliko ya mumaitha. Haleluya. Ala mengaliko ya itu na ciana citu alaika ni aingi kuthonoka daimoni ila ciucie maciana citu athukumi mangai kana alaika mangai ala masainitwe micii yaitu, ala masainitwe kucubia ciana citu ni aingi na mena binya kuthonoka daimoni ila itumitwe ciuke opurunga masomo ma ciana citu na wethi yao na hata bunda kuikia nicho kwiwangu nena nenyitimia nienda tuboye ciana icio nange ukwithia mundu nde ukwatia ukwithia mundu eswanie kuliai yu akana ikawi kaumie form 1 kakwata A na B+, kathi form 2 kathea B-, kai form 3 kambiosa C+, mitianela kekieta mwana tamtu ke form 4 kosa D kosa C constant mwana wa kwathe out there na sheia ingi ila ciana cia perform nai cietelete mutiani wa muthia akili cio ciandijacia kana mwana usunde kanisa no kangutangacie citwani ya Yesu kana tuukitaka wabeba atuyosa mwana waku tumutunge balawa ile kwithiwa hai tuyosa mwitu waku tumutwae balawa ile kwithiwa hai niyosa mwana kio sui form 4 na mwitu sui form 4 ulawa ina meaning grade ya kamutiani wa standard 8 tuimusukuma balawa ile kwithiwa hai citwani ya Yesu Kristo vinya wake bindu ulawa kitia masomo make tuibindithia citwani ya Yesu atuitangasa thayo tuitangasa okilio tuitangasa kubita mitiani niitangasa kuoko kwa Yoba kula kutangia kula kubonokasha kula kuoboasha kwithwa yuluasha na shako na kukethwa na ndeto ya thayo kana konde kala kambithukishe na ke form 4 osa mumo no tedio wangai wakubita mutiani wa form 4 alamen grade 9 osai mumo no tedio wangai wakubita mutiani wa grade 9 alameshan grade 6 osai mumo wakubita citwani ya Yesu na silasonde na miyo yakao ila yekelekeletwe mwana wako tuoka umeana ngania isitwani ya Yesu Kristo maishoka sukulu tamu wakatoto meshoka na ui wangai meshoka na usubio wangai meshoka na matei mangai ni boya shai Yehova ngai ya bingwe medho meno mutonye kuona laika halanga yuto asainite medho maku matonye kuona kula yobo tutumite medho maku matonye kuona unene wanga yula watuitie usio wanga yula watuitie undu batena muikio waitonye kakumwendesha ngai no uboyo kaboya lakini ukethe amboya ile uboya shina muikio no kangu citwani ya Yesu ila Elisha watabishe muthukumi hamu ya ala mengaliko yaitu ni aingi kuthonoka ala mekinyume kitu muthukumi ndaikia Elisha shame Yehova ningu kwisuba mubingwe medho make hone Yehova ningu kwisuba bingu wa form 4 medho moa Yehova ningu kwisuba bingu wa shei medho moa mone usio wangai ulawelekele shanani sho maeke kuona kushindwa na machona kushinda maeke kuona kushoka netina na machona kudina mbe citwani ya Yesu Kristo. Ila watu wa mwana wa kusukulu kando na kumwendea osio with ya prepare future yaku angalau ukabaluko moko nimeo na kakese. Haleluya. Withie miaka yoku yoku onethia ndu na kwata mwanya wakwika savings ya kuisa wakwa mwana waku akia nesa ndwe maitikangiwa. Haleluya. Ukethia mwana waku ciana cia kuciio nesa onakundulio kwatoka mbwenya dutonyo kuno imbebo ukethia witete mata Mungu ukithia beo mwana waku ikalua kasha ilangwa kala kabuti kana wi iwa iliongelwa kange onotetiti ikwete ukethia beo mwitu wekutonye kalua kasha maminu kunindi sweta heavy ukethia we ona shana itonye kalu ikasha andu imaumi otumi ya mabula andu matumi ya nduve hishibe andu na matalili kana simo ima ile otumi ya nduve ukaenda ukethia au na mwenu metembuangania kabula kala keta
katenzuke tubula tungi tumaba yakikomba sainge wakegwika ke kathikere acindu itonanga mundu disika nakavula ku akoma nako ukwithia ukethia beikinu wiki tu gebwiki tu mpeo kindu chuku tonanga lakini nundu beo ndungibekwa ukwithia au na mwenyu bwibo mekasi nati kwithia induve chimbesa mingi nongo itoona bata wosu biasie nundu siana siaku situmia nduvet moyo na mukau iyo mutumia note mutwae no yo tumia onde mte mutwan no yo utumia na winaita na witaon lakini una mwenyu makwete okabula na kwanza ikatembukie ba katikati ugeze kuwa ameona nani otuko kambwe kuebula na ko ikabula saisi munini mwana okuithia ala karambe okwekela yani ukuithia au mambo soma ni ya mwenyu otuko nundu wakabula ikanini ukwithia bakubi makoma ya shift umwambe okomango tene nikanabu ikuilwa na bumbe akose ya kuicha no kwithia we wiwonesa yani tupinguke metho apo yasha mwiya ipingwa mwano wako metho one ala mengaliko yitu na Biblia asha ila metho make mavingukie haleluya asishe ona ima itatu hapo haleluya na ona shusuye makasya mamwaki na askali makau haleluya mamwaki ona ita siangai ila sha subia Israeli na ila sha ingalikoyo ata bingwe twe metho bayeke nuona ni boya yuyoba abingwe metho makutamushai wone usio wanga ino nene wanga indini washana shako wone usio wanga ino subio wanga onethia maindi ya mabuku mashana shako mama indie kuita siana sionamo malaika manga kila matumi wa maete mwana waku kitanabikea mwana waku kika neutralize weni binya wanga na kukwidhi wasiona mwana waku kukedhu wasiona itu menyu kukedhu wasiona anake menyu na kukamanyikane kana bengai kukamanyikane kana bengai nela wabingu iwe metho aekokia yoba nduma nguye ekaukia nokweka kuya nundu wa mondwala kuma mwana wa kwali ka form 1 kufika form 4 yuonete hambe anukenguye kakuya nundu wa maishilala mwana kwisilite kuma standard 1 kuma grade 1 kujufika grade 9 ekakuya numbe wa maishilala uonete mwana wa kwisilite kuma grade 1 kufika grade 6 ekakuya onalangi meilasi swingi ekakuya nundu wa mondwala okona kitumikio ti usungio wa maundu usungio wa maundu ni kuplika mauni mako na kumwika ila yoba na kukitaka wabe bola wele kukita na utete asiana shaku na undikilia usho wanga yulu hana maku na unena dhayu kulama nene tekeku na unena obosho kulama nene towa ushana nishenyu na kunena kubingu kamedho kulama bingite mbindu ni umania mbindu ya kisomo ile chiliko shasiana situ isitwa ni ya Yesu Kristo onashana ila siya kwa tuwe nungendu siya ika usoma tuiumania beba uongendu umaleche sitwa ni ya Yesu Kristo mwana wanga yula widhayo na kukedhi wosio na madhayo masiana situ sitwa ni ya Yesu kukedhi wosio natanga usio wa mwiyai nane no usio wa mwiyai nane no usio wa mwiyai nane no usio wa mwiyai na Biblia asha ila kwa chea maitha moka nela mathengeye Elisha boya shamuyae kuna maitha makwa na mbindu tuikuna alama sima isomo siasiana situ na mbindu shitwa ni ya Yesu Kristo na muiyo uonde makwete nduka faulu nela waamini makuna na mbindu na moka mabika kwake
ameani mwasianzia. Haleluya. Ukidie kuoko kwa raiti asia amaitha mamusio wakwa ni maasianzia. Alama semba na siana ana makwa ni maasianzia. Haleluya. Ameani mwasianzia. Ndati ya ini mutu waikula mwelite udhi na Elisha aongosa alama itha meina pinya tia tuika ngombo sia Elisha adina moa matu ambe wa musumbi wa Israeli na elama abikie asha Yehova mabingwe medho maibingwa medho medhie mailimbe wa musumbi wa Israeli katikati wa itasi Israeli katikati wa itasi Ngai katikati wa etikiwa mauta mangai binya wo nuthi umeot na binya wo nuthi la binya na shana isiso dikono sio wa Ngai ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wa Ngai ula withayo na musumbi atelema wa Israeli na akuli Elisha ni moe Elisha mweye ukoa ngombo ilo kutekie nyara na obanga wako amuya mauye li umwingi na omaneki umanyo mauye maya mabune amenywa maya mabuna na ewa mamilo buna memo kilemenuke na Biblia ya shakuma muthenosu mithenayonde Elisha asilia meachoka kukilele Israeli nitangasa shitwa ni ya Yesu Kristo kuma oyu service ikudhina mbe alama okilila mushi waku maika ukilila ingi shitwa ni ya Yesu alama shima asiana shaku maika ishima ingi shitwa ni ya Yesu alama usio na mafanikio mamushi waku itina wamboya ashi maika faulu shitwa ni ya Yesu tunga memaoni maitu kila mushai wina mwana kana mwisuku kana brother wakano sisha wako yani wina mundu waku kwika mutiani edhiwa ebakubi edhia wibakubi nake nienda umwilile moko maku no chambi yotanga sosio wanga yulu wake na edhia umwana ebasa osa idhangu osa kalamu andike shitwa yake no kwate idhangu dhuna kuoko no kuya mwiya ishitwa dhini andikite dhia mwana wakwa niwe ni kwete niwe ni kwete mbe waku niwe no kilia mbe waku uyashe mwiya ni boya upingwe kiliko cha mwana wakwa ni boya upingwe medho make makisomo ni boya upingwe medho make makisomo undu Elisha waishe Yoba pingwa medho ma mwana wakwa medho ma mwana wakwa one alaika mangai na itutu iboya kupinguka kwa iliko siasa na situ ishitwa ni ya Yesu Kristo onasiana ila sili ilawa na kuone wania alimu alamone asia na situ tuimakuna na mbindu sitwa ni ya Yesu undu be alimu matume ya wani satani maili ila asia na mabiti itekite na nundu ni mwalimu kuithi ewe na pinya na mwi madhuku moosumbi wa satani no kuithi ameika mwana sindu shautulango ambia kuboya ambia kunena ni na mwia Yehova nina kuisuba Yehova nituaboya ni kuondoana maitu ukama bingwa medho moma kibeba itwa bingwa siana situ medho makisomo itwa bingwa ilikosho alama tekiwe nyara ala ilikosho shakwatiwe na shatungwa netina itwa andijasi ilikosho inama bingwa sitwa ni ya Yesu Yehova Ngai ulawa bingu ya mudhukumi wa Elisha wa mubingu wa medho make ona itashangai bingu wa ilikosha shana situ sione osio wangai bingu wa kisomo cha shana situ bingu wa masomo mo mabingu wa mwiyai isitwa ni ya Yesu Kristo miyoyo onde akao ila yukilitwe kinyume cha masomo mashana situ alama enda akwando awe makaushe na kwa nanga shana situ itwa nanga binya wawe alama tumia awe na kwa nanga shana situ itwa nanga binya wo alama nena andeto ndeto shina binya wa satani na ikabanikiwa kinyume cha shana situ inaananga ndeto isu isitwa ni ya Yesu Kristo ngaisha ndino tuwa mubindi ya sitwa ni ya Yesu yuluwa masomo mashana situ ngaisha ndino mwima
masinde itwa mabindithia sitwa ni ya Yesu gaisha ya yani ila sukitomo soma family situ itwa ibindithia sitwa ni ya Yesu gaisha kiwuni ila sukitama soma mashana situ itwa ibindithia itwa tungisha shao itwa tungisha mprinje atwa shana situ nisiyukila nilia ishitwa ni ya Yesu Kristo shana situ isiyukila nilia masomoni mo ishitwa ni ya Yesu anake maitu imodi ukila nilia shitwa ni ya Yesu ameyoba ngai bingwa ilikosho bingwa medho mashana situ mabingwa medho muyai mabingwa medho muyai mabingwa medho muyai mabingwa medho muyai. Na otondo Elisa wekanie na alama sima thayu wake na wa ana maisraeli ama tuikithia ili linda no wotwa makuna na mbindu twakuna aho ina mbindu twakuna andwa we na mbindu twakuna autan make unya na mbindu twakuna andu make we una mbindu twakuna andu make mena na mbindu twakuna andu ala matwende au sio na mbindu maka ye mbindu shitwa ni ya Yesu na kuikethi wa muwoko na maundwala onde mabangite maikaile ni twathashe na situ alame grade 6 alame grade 9 na form 4 itwa madhashato atanga sokilio alame kuma grade 1 mpaka grade 8 itwa madhashashitwa ni ya Yesu alame form 1 kufika form 3 itwa madhashashitwa ni ya Yesu alame university matana amina twa madhashashitwa ni ya Yesu halashe imombe sasiosha akwatiwe nikanama ikasome me university mekalama isha makundifa ninalea na kila kimau kita aneya yokwati wangai na ya yansi ya shanga ishokwati ikamabingukie sitwa ni ya Yesu Kristo mwana wangai ula withayo nimobea Yesu nimobea mwia nimubea beba mude nimubea beba mude nimubea beba mude wanga mubea beba mude nimubea beba mude nimubea beba mude nimube abeba mude nimube abeba mude nimube abeba mude beba mude wanga nimube abeba mude nimube abeba mude nimube abeba mude nimubea beba mude nimubea beba mude nimubea beba mude wanga mondo ethi kwa usha anangani masomo ma mwana waku na ifaulu niki mundu ekwoa anange masomo ma mwana waku na ifaulu niki mundu mutani wa kiunya aine na ndeto Yesu ifanikiwa kinyume cha mwana waku numuboye tena pasa waku numuboye kindu kimwe kila kitunga akilisto netina na kimashia ni kwithia anduma dunia maitu siema mayema utumesha ndembo kwanga isio mayema
kukilia kithembeo cha kibeba ni kana shindu ila manena ikuwe ni forciwa ni kithembeo kiu, na vinya wa kithembeo ni ndembo. Vinya wa kithembeo ni ndembo, na pau yu itina watu aboya utwaboya pe mundu kwigwa aniwa, lakini uwo wenekana nuko mabitia masabu ay mako move to the next level. Shana isu musiusu waku ana asumaku ando asumaku na alamakwa asuna etembe wangai no ni maumise ndembo kola kuimwe ni kana alame odi kwa usha majumia kila mekumia makethe abe kithembe chape pamoja wangai kikukitana na ithembe usho na ukulia shitwa ni ya Yesu Kristo kwa sendembo yaku nikana tumumise mwe andwa sumaku uboya andwa sumaku ukwisubania kula kwingai andwa sumaku ukwisubania kula kwingai ndukaboya na umina na mboya iyoka mboya nzaitimbeano onala mathaithanga isia nthino maithaithana maimetikisa kiuo maisinengaliu andukesa kuona iya lakini siambonewe siambeoya anu matanaya tukakilwa binyata ni amaitha kila mundu na mbesu ya 0714 888-066 kana noti mwanza imwe ina nana noti dhandatu pauni po kiunicho kikavo kitu cha ndembo esu niyo tuutumia ala muteba kanisa ala muimisi ala muikwasa ala muimuingo pamwe na kwenda tuboye siana sin poya siana siaku nundu ona kisomo onokenda mwana waku asome nokatwa skulu nokaimo muibia visi na mbeselengi kuendeka ku Afrika ndasoma pengine ala menzi sianza kula kisomo ni free asuno masomo lakini va Kenya kana kuka isosoma onokethe akoibite hata kayisoma asa tokilia kithembeo chaku kitia masomo masiana situ toka mbe wakuta ashei na kuisubana na kupoya yoba pingwa medho makisomo masiana situ pingwa matumo makisomo pingwa ilikosio ya kisomo nikana anahama kakuone na makaumanye yoba ngaiwa ituwi munene yoba ngaiwa ituwi musumbi yoba ngaiwa ituba yundu kwa kutatonyeka twakupoya witaithie oselela no kikanesa ndembo ithi ikethiwe kithembeo cha ukanzo uwe wonze na uoi na utani wa kiunya na sindu sionthe ila maitha meke kinyume cha ana maitu tuitanga Salame University mesoma mamine na maikwata mawia alame high school memina na maithi university alame primary memina na maithi high school mwiyai tuitangasa uima wa mwi uima wa kiliko na uima wa thayo paimu hiyo nomoso vitu kinyume cha siana situ ukaila ila maitha mokata kiwu kingi beba wangai ukilia kibebelo kinyume cho shitwani ya Yesu. Amen, amen, amen. Ethia wiva no wete ndembo ya kubambe na wivuna ndwi mutangie wi mwana wa skulu wi musiai wi mundu ungi na wi asia ningwenda umunenga muye Yesu thayo wakwa asha muya Yesu ninaumbulana isiakwa ndekea mavideo andika shito wako ebukuni ya thayo no indwikiria mwana waku kuma oyu kuvika tene na tene shitwani ya Yesu ninavoya. Amen. Yoba ngai lulumilia ngosi tu mausio ni maku uguoni wa ndeto yaku na uguoni wa beba mutheu waku nitwa utaya ina utungia mubea
ona ni kondo wa shei onde na nduonde ala mose tambia ya kosa ndeto ila watu mana kwitu ni mami kia na maumia zembo ni kondo wa mabata mama somo masiana sio tuatu masiana situ siende skulu kuhii kuidhi wanambanga maendete maskulu na me skulu na makabinge na menuke ala me form 4 methi kuidhi wanamuo tuatanga sosio wangai ni tuakania wia wa mitiani ukamale chesitwa ni ya Yesu na makedhu eno nyau kuma oju kuvika tene na tene sitwa ni ya Yesu Kristo. Asani tuwaboyana kutunga mubea. Amen. Siana watoto tunawatuma muende shule, mkono wa Bwana ukawe juu yenu, muende mkafanikiwe. Itakuwa heri mukienda shule, itakuwa heri mukikaa shule, itakuwa heri mukifanya mitihani na mtarudi nyumbani wazima. Na pale mwezi wa 10 form 4 kabla munjaanza mtihani, we are going to have also another dedication service. Amani ya Bwana iwe nanyi. Shalom.